Sia bo yire, I didn't machine to go Cassia, Yaka and what to move found, maybe the abeji high. And I would your idea. You do what be attracting me life, and I should also protect myself by finding guy. Cassia. Maame TW3 Salinko, Cassia. Okay, Madam Asibebre Busuya for my bad life, or boy Salinko near. Me a semen casabet, man casansua, emwa ye cry. Ye never see a can be concerning funny face. Issue na aba out no. First of all, empanyense obanya, oba ejane na guna so as to your oba. Obanya oba no. In the funny face, one way or the other no. Nyadia ye best support to say Ghana police abo no. Oma yade. Oma nyade. Nemo o funny face. Niema koso no onso no. Wa nyade na unyade kra. Say Maame Salinko di onim me. I have been I have always been side by you when any problems comes around you. But there's the time I was here me to advice in the mount. So if it's social media and kwana abewo on some trend na yena ye ben won't hear advice from outside area. Basa emwa on say o namfofo o mpanyimfo atidru ben ho. Enti se wo ya ade bia was a time bia wo dwene ko mo so se ade a me ye no sa mpanyimfo ne sa namfofo yi a omo wan monyam a omo de time achi ha wo mo obusa ho ansa na wakoye o ewi ase no mpanyinso hu aboa no no nko ana ma ye nto ne bo because obekom no ofri doduo mu. So you funny face say pese e beto bo dia ade na akoye obi ama na to bo no dwene dodo na awufri mu na ansa na akoye ame ato bo na dodo na ya ba be di wachi ni akontokwa na dia yedai ama ne ko ba se wa attitude bi anye fa sebe emwa yen na aboa afoforo na aboa omo ai pese omo sua yen funny me catch your plane say stop those videos. Salinko ne no ka say obra panyini wo adwumanim ena me ne wo ka say bi say me no ka sa wa no wa mafro wa me nya ba me free sa ha de me nya video na to Instagram obi abehwe bi wo funny face on sabeka because through you I am Salinko more than how I used to be. So me bo within ka sem Sabe Obetu me TV3 and your friends music Name koto Papa Sly and Mr. Bolare no muso mi mu and oba ya near fruit stage and son about fruit stage you were doing your comedy now. But me ba mu a wo de me flow e wo UTV a men so father de me kan ho a won so di me di wachi ekọ ba bia me hu nsa ni munyam ne so enti se na wo ya de ni kwa se ye tena sidin se yenka me meti case no for se police for abo se mko he video na enra na matwa pa bet me beti u case no funny face u case nyede u case enyede na wo de yemfa nso case nyede obia no yesi fie bia mensem wom efie bia akwala aboni wom wo de oye ye fie akwala aboni wakwa me abo wo ba ye no nka wunuanom enne wo papa nom no maame nom ye be ye ne be di wachi ni akoka chom se ye banya kura wuni kwa se wo bu ne sa mayen anope me friend Zion Felix anam bu afu pa se e wo sa artist bia ka bi se police for na abo sa no ye jawo nko ase omommo a na chese ya ye boni aye ubusa Zion Felix obeka but funny face me tie wa asem na enye wa asem no enye kura and you don't have to come back yabuwa mayen kokon tokwa mawo. You don't have to sit in your house na ubefa phone abedi di o matem
Yesi nipa baako ne kodi fo ane efre obi afo se ukodi fo nso a ane efre obi afo enti se wo wakọ na se obibia asia hu se wo mpanyimfo ta wachi akukudama even Ghana police no kra wudi wo matem ye wo mpanyimfo bi wo mo pe wasem omo ma imitate enti se wo kodi di atem in general mienu miensa nan na ekopo wo no ukọ na akodi di atem in general de obeka bi ama wo wen wade na wo ye na enye be ye nkase wo munye dan omomo mini afa baby akasi ne free ne co straight wade na wo ye na enye yetie background of brutality ya enye be ye nso ye nkase ye ba na ye nua ne nye enti wo momo dabi ene me Salinko de me kra nka me ntwe magana police agese nko mo weme me sa na metie meto hu me sa no nyame adom me mo ka ne sei abrafo ekra wo brafo kra ne da memu said wo ka 1,000 nyanu binie se ye ka 1,000 fo a ye mumu bi se ne ye 1,000 fo ye mumu bi se no ye 1,000 fo because both physical and spiritually no me Salinko untu me mabusuafo nyina bedi ho adanse ni agina ka we ya anat agina Upa jina we transformer nenu mame. Na me record you. What you say? Onya 1,000. So if you are not 1,000, you kra na ye wo kra na da ye mu no. So 1,000. Yes akra na ye sanso bu nipa, ebu ade bu nipa, ebu service providers no, ye bu omu nyina. Enti funny. Me catch your plane, o nyaye so me na better internet so aka no. Eno no moa. Hunu mpanyimfo a ono omu wo ho. Hunu namfofo a ono omu wo ho. No mo ma wunya nyansasem. Funny face, you have to do you have to be wise. Be wise. Sikana wanya na wutimi to ade 8 million ade no. Gine wo chena wo. Me da bia me tifia enam se me no ne boso e wo sa system ni ntino me dwuni bi ma me sa asem hia me a me frɛ omo a me free se omo ye ni petitru a omo bobra na mabusa mpache wo se ni se na esi menya den mafa so mpache wo papa me yire na no me yire yese wono nso se me yire yese bio me se ane sa na te ne me ha me yire sa ne ye system no na de na Vanessa wo ma mi sei echina say we are coffee man no enye trend we your brand funny face we your brand ensuesua omo maka ni bi wo wanfa didi atem ana wanfa sa abasabasa ye no ene be ye star we ye star ana afa yi no bosompem ne yi Charles mo director Charles mo na omo tete wo no Omo grooming with this attitude. Hunu se nya duro ana wo de ye wadwuma me ben o hu se nya duro ma yes several interviews so me se hu se funny face nya duro pen fans asem. Enti se nya duro na ade ye adwuma de akan hu se enipa ebu a wo de be ma nipa respect ade be ma fans nti na ma wo da so ye funny face. Ti nkomo ne na hye ne so. Wo na mesua wa me nso mitimi nam ba bia na me the respect am fans. Enti se na wo ya ade na nya funny face me Salinko I have to tell you. Unru ba bia forget it. Sabe da bia wutimi ya ade enye enso na nya me sa ade wa adoma sa abro ye behu ana brand we ya sa abesan no wo ye de enye na we abesan no funny da bia be nda kopɛ afi wo mo wo so wo san no nyina na wo matwa so na hon konkon na wo de ade pabrɛw no nso ne buafu no stay back emfa hon toto wo mo tan internet so ye onya ye so me edidi atam emu Ghana no emfa hon toto wo nye ho na ofri bai enye ho na ofri bai se shata wallet mi ye onya ye so me wo internet so ekeka na asem yi no hete a enye ho na ofri bai forget it there
ne hunu omo ampanyimfo a wo ne omo ho anyansafo a wo ne yete asem bi ha wa no afre Vanessa na wo didi na temo a wo saa ne ma ya wo yi empanyimfo ne kan empanyimfo atiti omo kan me so montombo fani obekodan bi wo ha wo yese be wa wani tu ase Vanessa bia am de Vanessa me me yele de ne ba fia ye be control Vanessa e kire wo be sa fa wa ade a uko okuma se ko hwese wo be wo ne ade a wo de awo ama me Salinko ma nyina mu bia enka ge no sabe wo lusu no nka ache me ne me yele ne gina mu a ye je ne ba fia ge no esa ate wase a ene mu akwo Tinyame adomo mana se mano ya bu na atimi su na akoma nkwala ne kisi di adwene funny face na fie na adwene minka me be kunto kwa na ma wano paya ka me ku ama bi aso odomfo na na kufu adoso ka me be ku papa ma ka me be ku me ne Ghana police an ka me be busa mpanyimfo be 10 sesa na wo se Ghana police ya na omo de ani die ma ya na be funny face omo abuwa wie omo bu wie ya e be ba be ka kafra ni akoka akere omo nso so omo anya ade no wo didi in general wo didi omo atem yenye sa funny face tenase na dwene 1 billion any 2 billion any 1.2 billion ni 800,000 ni 600,000 no funny face eno ni nye yedi o sika no busa ho se be ka won sa edi na he uwi a jese obi sa anso sa ma wo sika to ho ti hu so wunyanya sika ni unyam breki true dwene omo a omo ko omo anim ne hu se a meye de chen sa a chen omo aboy hana minyawo miminya ofon so a mebo ma adwene a kirewo ahanso de eyeda ya na bloggers wa ombe fa bia mo watie Salinko azozo Salinko aboy you listen to me guys na omo no omo nam no obie no obeboa funny boys na no omo nam no obie no a obeboa funny face boys na unu omo nam no I can do spirit for no omo ntime muwa because we ya dey we no omo ntime ntufo ma o down from a first wife from a lifestyle Vanessa Maame ene wo don sa kan we ekina don sa kan we emwa wo so omo tufo enye se ye ni bi wo ye system mu bete ba ni adwene mpanyimfo ene omo bobra ho na fe ya badown ni ehihya abrabo ni yeso wo so wa mo brace game da wo de kwa an kwan be de dem na dwirigu a na wo hihye ne kama funny face minya wa mekama adwena akire ahanso fa Ghana police nyame nhira mo ya ade mu ni ho a asomdwe ni ho mo atade kula na enembo ye hu ema obia toto na brabo ye follow all the rules bylaws and regulations wo Ghana Maame mpam acho infri Inspector General of Command so ko funny face unya didi ayifo nyina atema police fo nyina atema first of all de nanado ato first nti kan hunu say didi atem na wudi ye no wode ye panyini pa na ato first ono ne ma command no maye nti therefore wadama nanado dankwa akufu ado therefore wadama imagine eye comedians kakra ya boa ya ho anu menka na comedians ya boa ya ho anu imagine nam na me medical the first a chopa atuna na akufu ado wanim se fe yembo ne cheye kese pa yenua no wanya de na nsa na enko commander wodi na nado so enko another commander enko ankosi commander wo patrol team ekoya omukoye sa omukodi sa adwumadie no ye pamocho pa se funny face edi atema mabia kamu nyina ye pamocho momfa ncheye bebre na tu Ghana police mo amukwa out ne nso 7 preduasa mo ana yani emamo sere yani emamo masere
na no kra na nsenya na mi redia hu sese ye adwuma ye emu odupa che se yetumi ma obi adwendwene da ne so sere enti yesere mu nso mu hia na attitude bi koswa ye nipa munya abotre ma yen na momfa yen monwa hwa ye boko na momfa yen konkoduru ebia okay funny tena okay nim tu yeah, you know what it do? Yeah. Hey, Salinko, we are Kwasia. Salinko, fi wati, wafene me. Ola funi mu Ghana showbiz mu. Kwasia for comedy is when is there and a funny face and a better go where you there. Kwasia 2002 year shower TV3 music. Kwasia wasn't that bigger than you already. A boy, I don't know far away a car and chicken. Kwasia ma film where we are true me Namisa Mouse be a boy. Arabia account Kwasia for comedy who be Kwasia me a multi mechi and go at by all. Kodo juja de ba ma de ba ma uska kwasi am yen baboni a kamensa abua what wrong could I do say akoba na se to kwesi na so obi o ma bobom na so na abua na obi ba kwa twesi kan ya so de be wo me a na me so ma kofie me ko na moto 2 di meti na me so no way me lose fight na so me save face and am na be ma warning shot pay na so go fi go da o se kwasi a wa de na yen nti anu ti police for me o ya abua ba kwasi a wonim de a obo ire Salinko obo ire ne fuck o se ke gumisa ni pictures ni abua asi a Ghana police I me o de have film ni we moja ni we ejami ma abua ni e ka o be kem Salinko o ma me tell jodi kwasi a Salinko abua Sia bo yire edi ni ma hwehwe tim kwasia yaka anu atum wo be fa me wo de abeji hide and I wo de oye de ni aboa obi atwati me life no I should also protect myself by finding guy kwasia ma me twa more time Salinko kwasia wo fi wo se ba pa chat I don't me my brother got it.